tene diinen kirabacho uno yitanno huuroti diinen kirabacho uno yitanno huuro lamalatenne mitte higge diineerenna dagoomunnire rosiisanno wo'naalshu huuroti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيرد مجيشانك الله كير شوشان قسنا التسي كنا نكتنين مجيشانك كني لملات النمتهجة منظمة السنابل الخيرية نكتابنا كنابه دينين كربايشو أنو يتانو هورو رشيكانو بوهار شو كتاوان ay raddu macciishshaanonke techo sayikki boohaarshu qixxaawonkenni haa'ne shinqoommori lamalate odoo sa'u lamaraananke gundoomokkiti elto woy ni'ima yitanno hasaawi nabbamboommohunninna addi addi ki'ne muushi assitanni rosiisanno qixxaawo ki'ne widira higge shiqqanno ay raddu macciishshaanonke tenne qixxaawo qixxeesse naqqineesse haare shiqeemmo'nehu ani muhabbi huseenihunna loosi yamiili jaafar tunsiisi huledo ikkatenneeti teknikete ogimmara Hussein Ahmedi honna hattono fincote xaawi loosaasine ledo halamatenniiti qixxaawonke goofi marchi geeshsha ledonke ikkitinanni gede ayirrinyunni koyinseemmo'ne odote karakara umma Allah agurranna halalunni magansi'nanni huwolu magani nookki gede wo'munkumanni iso callicho magansiranno gede xawinsoonni manchi beetti aana afate woy egennate gidde ikkinohu shoolu coyinoo gede buunxoonni odoo tittirotenni isliminnu yaa manchu mosi magano hirate yaa ikkitanna wole tiro kayinni keereho yaate tenne lamenta tiro xaadisate islaamu yaa umonke magano hirate woy borojjisiisate afamanno keere ikkino gede quraanu tajenni buunxoonni muslima yaa kayinni konne isliminna loosu aana leellishanno manchi su'ma ikkanna togo yaano mittichonna callicho ikkino magano woy Allah suwinse quraanu hajajannore hajajama hattono hoolannorinni xooqa hattono goofi marchu nabiyyichanna soqqamaanche woy Muhammad sallallahu alayhi wasallam widoonni sa'ino hajajo woy sokka mitton karenni lendikkinna xeinsikki loosu aana hosiisa ikkitino gede quraanu xawisannonke Allah agurranna halalunni magansi'nanni huwolu magani nookkita buunxoonni isliminnu mitto magano woy Allah callicho qulqulleessine magansi'nanni amma'nooti kuni magani woy Allah itatenni agatenni goxatenni daafuratenni nagalte afiratenni xalalino mootichaati hattono imanna uulla arrishonna agana saadanna muro wo'manka kalaqama mittu lawishshinokkiha umisi afisiisinohonna callichisi illaallisanno mooticha ikkino gede quraanu lede xawisannonke hattono magansira wa ibaadu isi callichunniha ikkino gedenna magansira way ibaadu yaa lowo geeshsha diime coye ikkanna maganu way Allah baxannorenna hasirannore coyirateno ikko loosate maanxoonireno ikko xawunnire baalanka gamba asse amadanno coyeti hattono konne mittichonna callicho ikkino mooticha magansira fajjote hajajamate woy qoossote xagichooti yite jajjabba diinete egennaammi murteessitino Allah no quraanisi giddo halaalintanni wo'mante dagara sonkoomo soqqamaano magano magansidhanno gedenna taawootanni wiixooqqanno gede yee
suuraan hali sajjiina leete aana xawisinoota quraanu xiinxalloonni buuxa dandiinoonni wo'mante nabiyyaate biddishi warrosiishi aana mitte xe'ne nooki gede ammana ani muslima hoyaanno manchi aana gidde ikkitino gede buunxoonni albiidi nabiyyaatenna soqqamaano dagansanninna darginsanni babbaxxituha ikkirono manninsaranna dagansara sayissino rosichi mittu daniha ikkanna hakkuno magano ibaadunni mittoonsate woy toohiida yaa magano woy allaha gobbaanni noohura mittonko nabiyyaateno ikko malaikate qulqullootahono ikko taawottate addi kalaqammara dugunuunano ikko magansira xooqqanno gede rosiisa ikkitino gede quraanu xiinxalloonni buunxoonni odootini sa'anni noo'nehu diinenkera bayicho uuno yitanno huuronniiti manchi beetti aana shoolu afate gidde ikkino coyno gede jajjabba diinete egennaammi assitino xiinxallonni buuxa dandiinoonni hattino manchi beetti aana afate gidde ikkino coye giddo umiti afa woy egennate afa woy egenna yaa kaaliiqi woy allaha mooticha ikkino gedenna magansi'nannihu hexxinannihu yorrannihu hattono iimanna uulla kalaqinohu shaannohunna kayisannohu aannohunna ho'lannohu iso ikkino gede afa ikkitanna tenne ledo amadisiisantinoti iso woy allaha mootoonsi'nanninna magansi'nanni gede caabbishannohanna akeekannoha nabiyyicha rasul sallallahu alayhi wasallam afanna hattono isliminnu amma'nore quraanu tajenni buuxa manchi beetti afate woy egennate hasiissannosi shoolu coye giddo mitte ikkitino gede jajjabba diinete egennaammi assitino xiinxallonni buuxa dandiinoonni layinkitino tenne aleenni yinoonnita woy maganu mooticha ikkino gedenna hattono nabiy sallallahu alayhi wasallam soqqamaancho ikkino gede anfe calla sammi yaa ikkitukkinni quraanu yaanno garinninna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam loosiinsoonni garinni loosa afate woy egennate layinki kifile amaddanno gede jajjabba diinete xiinxallaano ledde xawissino sayikkitino tenne aleenni yinoonnita meessa anfe calla gillete uduunnichi gede meessira calla horonsira ikkitukkinni wole tenne amma'nonni gobbaanni nooha tenne amma'nonna konne meessa loonsanni loosi widira qole woshsha afate woy egennate sayikki kifile amaddanno yite jajjabba diinete xiinxallaano qur'aanu tajenni ittisse buuxissino hattono afa woy egenna shoolki kifile giddo gaamantinoti manchi beetti aleenni kulloonnire afe loosannonna loosiisanno yannara dagganno qarrubbaranna musiibbara cinca manchi beetti afa woy egenna hasiissannosi shoolu coye giddo mitte ikkitino gede buunxoonni odoo tenne haare shiqoommo'nehu ani muhabbi huseeni hona keerunni keeshshe ay rabbi macciishshaano tini lamalatenni mitte higge munazzamatu sanaabil al khayriyanni qixxaabbenna qinaabbe diinenkera bayicho uuno yitanno huurora shiqqaa'ne boohaarshu qixxaawonkeeti
macciishshaano techoo sayikki boohaarshu qixxaawonkenni qixxeessinoommo qixxaawora hinge sa'namura albaanni mitto egensiishshinonke egensiishshu widira fanu loosu bayichi egensiishsha konni woroonni shiqino fanu loosu bayichira hasi'noonni keenote deerra shiqisha dandiitanno loosu hasiraano heewisiinse hegere geeshshi qeechinni qorichisha hasi'nanni loosu qeechi su'ma ullate aani heeshshonni roorsine jeefote heeshshora dodama rosu deerra rosinohano ikko rosinokkiha dibandanni batinyu gara baatooshshu gara illuwa la'inohunni maccuwa macciishshitinohunninna wodanna heddannohunni aliidiha ikkino jenneti woy gannatete baraarsha qeechishshu gara babbaxxitino qarrubba buxima dhibbu rewonna wolino kore lawinori hegerera heerannokki heeshsho batinye dargu ruukannokki daafira batinyunni dibooncanni koote labbaahano ikko meyata dibandanni diro qaaqquullu ooso wedellunna geerrewu shiqa dandiitanno heewisamaano woyinsa hasiissannonsa coyibba allaha wodaninni mootoonsanna iso calla magansira nabiyyu muhammad sallallahu alaihi wasallam allaha wiinni sayinsoonnile adhanna loosu aana hosiisa hattono salata sagada sooma cinca allahara yine baxama halaale coyiranna wolno kore lawinori aliidi bayichuu amaddanno borreessamanni yanna xaasaatenninna daqiiqanni hananfee borreessama dandiinanni sa'e ba'oon ke'ne qaagishsha bikkine winoonninketi yannan kenna hee'neemmo dirra barruun kunni daqiiqantenninna sekenduwatenni xe'anni gooffanni noonke hura mamootereeneemmoro di'anfoommona xaanniranke borreessammu loonsonna qophaambo roorino xawishshira allaha dandoo baraasi'e woyim allaha amma'no uddisiisi'e hattono allaha jeefo'ya biifisi'e silkete kiiro ledeemmo allaha dandoo baraasi'e woyim allaha amma'no uddisiisi'e hattono allaha jeefo'ya biifisi'e bilbiltina shiqqinara egensiinseemmo ayraddu macciishshaano rodiinke jaaferi tunsiisi huledoo assinoommo hasaawi sa'u lamanara hananfe ka'neentiin uurrinsoommo qaagissate geeshshira ni'ma yaanno uminni ka'ne sile ni'mayre ni'ma shiimatenni hanaffe lowote geeshsha noota hasaambeeti sa'noommohu onna uurrinsoommo base isliminnu hiitto ikke daye manchi beetti islaama ikkate hiikke kaeeti islaama ikkahu yaannohunni hasaambe agurroomona inshallah techo hakkichi hasaawanke hananfammur albaanni rodiinke jaafer assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah allah ngide sa'ula maranni techo geeshsha sheeraanchimma abbe qaxa'inoommo qaxaronni xaadiseonkehu alhamdulillah rabbil alamin allah galanteemmo na sa'ula malara islimi manchu mittu muslima ekkahu mamoteeti masate jammareeti islama ekkahu hisneetis hiitto ikkiroti muslima yine ka'ne woshshineemmo yaannoonni hasaambeeti uurrinsoommo huna techo kayanni mittu manchi islama ikke keeshshaahu hiitto ikkeeti islimu kuni manchu islama ikke jeefos geeshsha illahu hiitto ikkiroti isliminu jeefos maa labba بسم الله الرحمن الرحيم تن البان سأولا مالارا اسلمنو كلاك أموني هنا جيفون نعيكينوتا حسام بي أورين سومو اسلمنو كلاك أموني هايكاسي لأنو منكني تيشو كاين اسلمنو كلاك أموني جيفو تجيشا وين علامة جيفو جيشا كيشانوها وأتين علامة كلاك أنتون كني كايسي tin alama jeeffanno geeshshano ikko hakku gede insaan hedhanno geeshshi amma'no ikkinota haransine la'a dandineemmo yaate wayno umasina kaysa dandineehu muhammad sallallahu alaihi wasallam jeefoti soqqamanchooti yaate
nebiyate ko albaso duuchune soqante ogadenna akuri giddonni lemina ontu loidana nebiyate hu minsa qur'anu giddo kainota wa'mu ku qange bote aku giddono loidana kitori Musa David Jesus Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikitanna ato nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haane dangoni thare dayanati qur'anu jeefote qur'anati yaate jeefote matsafati koy geden sanni wolu matsaf dara di dandanno yaate albani sonkonin sati nabiyate haade daggo sokka haade dag nabiyate haade daggo sokka babbatteo mitte sokka saysa hana fakiro labshala numero musera unoti tonne hajajo giddonni umiti ane maganu ka ane mittichu magane ka wale magansirato magani heronke yitawte yaate Dawidu natte sokkata hare dayno Jesus alayhi salam no hare dayno ti sokkate yaate manu ta'mitu suwete lortawti hajajo hiteti ta'mitu suwete Jesus alayhi salam ወማንት ሮርታው ሀጃጆ እስራኤል ወይስማ አምላካችን አንድ አምላክ ነው አንተም እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልቢ በፍጹም ነፍሲ በፍጹም ህይወቴ አምልክ የምትል ናት ነው እስራኤል ይሄ ማጪሺ መገኑ ሞትችን ከሚቶ መገኑት አትኖ መገኑ ሞትቻኪ ወማውልቃኪ ወማውሄዶኪ ወማውዳነኪ መጋንስር ይታወቴት የሳይስ ይሆያቴ አቶ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዳንጎይቲ ኡሚቲ ሀጃጆ ማይታቴ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱር ረሱሉላህ አላህ ከአህላሉ መጋንስና ይሁን ወሉ መጋንዲኖ ይታወቴ halalu magan sidda ma kayni kabu magan sidda magan hedda danditaw sada magan sidda no arisho magan sidda wori agana magan sidda wori hattono himamada kalaqam magan sidda no na hakuri kayni manireti kabu rekiti ogedete rasul sallallahu alaihi wasallam magan sin sonin ko yate halalu ni magan sidda magani wolu dino yaani ti rasul sallallahu alaihi wasallam in kullu inko hattono no wole amma no badoshu shima kala dandanu yate shimum albada gyo nabiyate sagaddaw gari magansiddaw gari babbattara dandano lawshawo sagaddaw gari babbattaw hakisa enna kakkalo shiqishaw gari babbattaw yate ko inni lawsha numero muse ganimate ya olwe adeno edicho atyanara girrete kakkalo vileshinet shiqinshaw nabi sallallahu alaihi wasallam rakayni man olanteo manuti dafurteo manuti horonsidde ga entini horonsidda gade hatti umisenni ibada kitiyo gade Allah fajote taseyo yate hakisa enna wala manula numo la misale kristana gobban kare dalla numero wala wasagada di dandita yate he sagadda marte kichodi akku sagadda bayichu callati yate bete kristana kare danda wala way ka danda no na akku bayichu callati kayin kare muslima alhamdulillah wa man ka bayichu masjidati aseyon ko Allah yate man ka bayichu sagada nandinemo sokkansa yani wanulla pointenohu sokkansa dagyoti mit isliminna hadde ikkituro nafa jefehu nabiyyu muhammad sallallahu alaihi wasallam minni insa magan sidaw gari babbatar dandano kainla sokka daggehu ummitto garat hattono albani daggo nabiyate sokka gofano weteti ite shartani telelitahu lawisha numero orite we tawrati musera dirreha yanasi gofa yana ilitu gadensan Allah subhanahu wa ta'ala wala matsaf dirraw gidasiyo yate zaburi dawit radirrahu yate mazmure hakisa enati gofa yana dagu gadensa Allah umisi wasano yana dagu gadensani wala matsaf danu gadete asiyo yate isnoma injil wa wangelu yesus ana dirraw gadete hatti gofa yana dagu gadensani jefote matsafi dirrata asiyo furqan ya danchuma nabu shabadahu man ka halalena ka bobadahu qur'anu dirraw gade nabiyyu muhammad sallallahu alaihi wasallam hatuno techo alamen kana hedda matsafa halalu matsafat na fayite heddaw du chumanutno halalu matsafati yite heddara dandita hakku kayni halalu matsafa ikkitaw gadanta mara sharan teoreti yate mara jefote matsaf dayno dafra techo jefote matsaf qur'anu anganke no dafra alamete swama no dafra wale matsafa halalun inde ikka hoggan dandita yate techo labisha asne gobankera la numero duchu aynati qulla ba matsafati hedda kure giddo umumo kiteori layna le matsafa protestanti ha la malayna sashe katolike ha attono settana mitto ortodoksu tewahudo hanna onsayna sase ortodoksu ahaduha la adandina yat tin togo gari calla urtata dikkito albillicho wole matsafa daggaw gede duchu gariniti lenda letitaw gede tawinsoy kwera buta dandinanhu hullun yiwoki alemayo mogese yanno matsafe attamamihu
tonahonse settana lamalahu attamamiha ikkanna boole maatamu min attamamiha na albilicho duucha maxaafa ledhi tara kuri ana gobbanke anno ana wona la'nummoha leana lewu lamalana sase settana miton sana sasu ana ledhi tara danditahu gedeeti egensiisahu yaate koyna bawa siro manchi hullun yiwo awale alemayo mogese yaannuha lame xibbenna sholla qoolira nabbawe afa dandaanno yaate akisa huna Allah subhanahu wa ta'ala koy balate afiyo dafra matsafa manut uminsa tsafa gedenna uminsa ne leddete isanni kuni maganu winni sonkomo yitaw gede Allah subhanahu balate tikuleon ko yate hakuna famahu qur'anu giddo baqarara fawailul lil ladhina yaktubuna al kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الله سبحانه وتعالى تطيانه بايس بأنسا ويلو تيناي لوات جهنمت غيرا جهنم أقعد تاونسا ما كتوري أكوري مصافة أنغان سايبوريشته تيني ما كانوا ويني تيتاو منو ترى كوي أستا هماراتي ليشتروا به ثمنا قليلا شيما وتهديتك انتني هرونس دراتي يانو الله سبحانه وتعالى بايس باونسا ويل بناتي جهنمته غيرا غدتانسا كوري منوترا بايس باونسا يانو الله سبحانه وتعالى كنو تچو الله بلا كل يوم كهو تيان انفانو ما البلتنو انفمها اكيوتات ليل شاهيات نا جزاك الله خيرا urisemo ina hakicho mitte urisemo iti wana hasambo motegid wana ute saiton ke tawishira mati nabiyate wo'mun kumitto ha redagyoti mitte riisete ti yoton kona konnira duuchu uitarino malet nabiyate ginuwate osoti annin samitto aman sabattita gede asite hasabarno addi addirinona konne hiitto asiteeti la'atto haranchunni nabiyat baalanti haadha dagyo sokka mitto dagyohu mittu Allah subhanahu wa ta'ala binneti haadha dagyo sokka mittete yaate kunino Allah magansidhe inni taa'otete binni wole Allah ikkiyoki magano khaliqa ikkiyoki magano binni toqeeti tay dagyehu insan dagyo isliminna haadheeti yaate na yannansa soorantu likkenni yanna soorantu dekki Allah umisi yannanni dahasi sonsa yigarinni soino dafra wole ikkite ogede asede la ala dandano manuna dagyohu furch la insam kaimin samitwati mitte sokade dagyohu kuno isliminnahu yaadnandine moyat jazakallahu khairan inshallah na matsafa sile matsafate udira hingemona እንግዲህ ኩሊቶንከ ገደ ዱቹ ዳኒ መጻፈኖታ አለመተ አና አማኖተ ሲለ አማኖተ ዳፊ ጉዳይ ነጻፈንቶ ዱቹ ዳኒ አማኖት ነው ሀትኖ ያናን ሰነሳተን ሰጋፈተ ህገ መንግስቴ አሻሻላሁ ገደ ወይታ ግድኑ ሐቀናንሳና አብነ ለንዳይ ጻንፋት ነውና ግን ካየነ ቁርአኑ ኩሪኦ ባሉን ኩኒ ባጤሆ ለንዶ ስሪ ቀናንሶ ስሪ ዲኖ ታየተ ሚትኩመ ሾለ ጥበና ሰጂና ሌው ዲሪ ጌሻ ሚት harfena hu mitte na tichuna hu basise ka oketi inno huna qur'anun wala matsafa mirerno ha hito asnila adandina badoshe Allah subhanahu wa ta'ala wala matsafa yanna hasi saunsa garinni hasi saunsa yanna garinni dirisu gaden sanni kuko esoranta keshitio kaini la kuko esorantanna jefote matsafi qur'anu dano siyate qur'anu dai hu gaden sanni Allahu misikale o garinni techo gesha kumun mittukum shooluti bisajina lewdirenni mitte fidalchonote uki ledantu kiti leltaw yaate kuna tewoga koy bargisha challa ikikini jefote bargisha kunni garinni tagarantaw ma ninke challa garomo ikikini manut huntara qaya sooritara dodanturo nafa lo dodanshu nafa asituro Allah subhanahu wa ta'ala umisi e qali garinni jefote gesha agarsisaw gedeti qali e hoyate hujura hijrira togoti yanno سبحانه وتعالى إنا نزلنا الذكر وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نينك قرآن درين سومو كوي مصحف درين سومو حتى نينك نيت أقعد نيمو يتيانو سبحانه وتعالى إسو مسي أقراو قده قاليتي إيهو يات أيما نوتينو دودانترو هنات دودانترو باباتيو هنات دودانترو كبكا أيترو سورته أفاكي قده تياتي سورته لده تيسه دافاو
koye wona la'numo matsafanten gede suru mittuchu matsafu qayrama agurrena mitte dalcho qul huwa Allahu ahad tati ful huwa Allahu ahad itata nafa ikituro alamete manni xamma maunka kuni qur'anu hikke dayanu ye ka entin xamma maunka yate na atto garinni Allah subhanahu wa ta'ala umisi yo qari garinni agariyo siyate islimina la numero isliminu ledo ilamonni honna jefote gesha keshanno amma noti wala amano ad numero kuko en ra istati soranta dagyo hakurati Allah no subhanahu wa ta'ala qale wonshota te kuleho yate jefote matsafa way jefote kaimunna jefote amma no kido dafra Allah wonshita guriyo togoti yanno al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan amma no ne te wonshomo ne yanno jefisi barrati yate Allah subhanahu wa ta'ala amma no wonshomo ne wa atmamtu alaykum ni'mati elto anu ana ne jefsomo wa raditu lakum al islam dinan islimina amma no take dira baqomo ne Allah yanno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mannotu battu gesha nafa amma no togote hattote yita kainte dodan turo nafa Allah wa mitete ya koy ana koy ayati tula yahuni yahude koy akko da fura yite hon ninke amma no togo qal togo yanu hudirro manke dirro monke ikemero koy barra ida sinama tinu mon kanneti yite ya Allah to ba se kainte ni wonsho mo ne yino bari mara albani dagyo amma no ana matsafa ana wonsho mo ne yanu te ya samori jefu somo yanu to samori dino yate shike ordino yate kan islimin jefu eko da Allah jefsi somo kidano amma no islimin ba to mo ne ye ka entiniti coere hu yate ya na inshallah jazakumullahu khairan na jazakallahu khairan sile qur'anu reno imete wole te na ismin numero no badoshe titirteti kuloton feuna na ishi togo ekina gudda togo ekituna islimina gurranna wole amma no hasira manchi hitte kala amma wolotu mannoti babbaxeyo amma no amma nate dodanta yate lawisha dinumoro dogo mittu manchi fule ka entinni hakkira illemo ye harara dandano fulara dandano fulara albanni balate ma asasi sawsi hakke dogo ka awwa mare illawa afano siyate masite dogo ille sha dogo ya hakwe ka awba echo mare illawa na masite ille sha dogo afa hogro dogo wamanti dogo telana ka hedeo ba echira ille dafa ka eo ba echira ille dafa ya hattonni tenne amma no ana te alamete ana duucha amma no yate manchu edayno wasana me ba echo ikkara dandano Allah wa khalaqa manchu khaliqi ba illara way khaliqa magansira de ikkara dandano na gini hitte dogo hare hiton hare ikaro afasi sawsiyat duucha manati afikiti ke shahu na tan albani la no monten gade Allah subhanahu wa ta'ala tema mancho kalaqi woyte manchu ilame hunte islimin amma no ana ikkanna mannotu amma no wole ba sorota woyte amma no te geden sanni atte amma no ilameoti ana here yanno ki gede ilameoti ana here loppa gede amma ke babbatto gadiniti sorita huyate hatte ten albala no mon Allah subhanahu wa ta'ala joirahu fa aqim wajhaka lid-din hanifa فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون تيانو سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا البك سبسي أتنى حلالو أما نودرا أتسوى شو أما نودرا قلتك أنتني البك سبسي تيانو فطرة الله التي فطر الناس عليها من شبه تتي أما نو من شبه أنا سكلاكي وتا إكتي وتا من شو أما نو إيه كلاكي وتا إكتي وأما نو أنا البك سبسي لا تبديل لخلق الله hatte Allah uno amma no anahu dirisiyo amma no kalage isenni ila moyta amma no rike pinemo yinenna rike wote wole wadu damiro nafa rike wadi dandinati yaat mayra